Keterak textiles jong sorkar jelah ni kesengi ka arpusau terik naitung kalau pelong ye ke program bakerpang ban keliang ye ke kot kisla jaka bapura hapering kedor bar senong paham seim bat keterak textiles ya ketiga program la pelong ha office jong ke district sericulture riboy district nongpo. Hagini ke program lawan bani sakhilang do menteri badai pet ye keterak textile subak polling dok kemukongsan ha ke jingidon lang Emily ke nongpo constituency ubak Miril Pon seim Uba FR Kharkongor IAS Principal Secretary Jong Sorkar Jela Tenak Textiles, Kekong CB Sangma Director Sericulture and Weaving Tenak Textiles, Uba Jiling Do Rang Ba Shnong Geshnong Paham Seim, Lembat Ki Officer Nak Tenak Textiles Bat Ki Dukhat Committee Shnong Paham Seim, Lembat Ki Weki Kiri Rang Ba. Ki officer nak ketenak textiles kile thu bakate ke jingya keliang ya ka kot jaka peding ke shnong paham sim bat ketenak textiles kalong bakate ke jaka jong ketenak textiles ka badan ya ke jinghe kumbashi point san pusan akar kamlong ka babit ban penon kam ya ka ha ka ban ri ki knyang bat ki we ki kam namar bakadon ha peding shnong bat bun ni ki knyang kimla ban im ka ke jaka namar bakawan ke jingma la da ki briu ki basa marjan kin penon kam man the aset la ne dawai penyap knyang ha ke jaka jong ki Kabala pelong ya kador bar shnong paham seim ban keliang ya ke jaka kabadon kampaji na ka shnong bat ban shimti pat ya ke jaka jong ketenak textiles kabadon hapring shnong kalong halor ke jing temu bakan te ya ke ying dor bar hall ka bahe bat ka ba itenat kabala ban penon kam na ka benta ka jing mentoy jong pai ba da ka jing sngo thu jing mut bat da ka ba ya rai lang kador bar shnong paham seim kalalong ka ba kloy ban ya keliang no ya ke jaka shnong kabadon kampaji na ka shnong kabadon ya ke jing he kumba lai point kunai akar bat ban shimtino ya kajaka jong kata textiles kabadon ya kajing he shi point san pusan akar kabadon hapring shnong Textiles bukan Pak Dewan Pimpinan Judge Pak Direktur Nasional Hakim Pak Menpan Dewan Nasional. Bapak yang keski kepada Yawan Mensyamsnam inspection dari site Pak kepada kamsu cukup mana belum Pak Sabaro Arlian naga department Pak naga nasional IFI ialah kijong skill pan negotiate di nasional aku berikan di beberapa hikmah yang ketika dah berjogi kemudian si ketam but in exchange yang kata bahwa yang tiga jaka kemudian terba lingkong belum aliga timbre memperbaiki kecemasan kami berjogi masyarakat belum tahu bahwa justru di mga blongo sao aga bakado dia kanan ketika makan don ga balong mo ba yo do ka papan de ikut no like ko indai jaga de skill was pay ha pandem dikata de mentasi ini benda dan apa kira sign untuk ini exchange ini gitu deh pak. But kini kedai achievement apa krawha na benda jom pi kedai nasional paham seim jom pi kedai constituency but yang hiu kum ke Department of Textiles. Terima kasih gede ban. Ya hati jam nak benar ini jom. Walaupun of HI parti bagi asai bunyi kedai ikut bersama atau berjaya tepat, mo, ini menyebut keberongga naga akon, isu akon, asam akon, belajar ini jogi, dari kajian, tak kajian pun lah, pak
ya lang sa kabigatong kabalong pagkuno ingin ketiyo kam gedon keting benul dari jingkapna ai keluar but raga jikong is more blessed to be a giver than a taker. Namar bangi nala berpendek di kam baniki yang berjaga. Kajaga bangi yo pada posnong. Kajing temu juga ada posnong pamsim. Pensna ka auditorium ka bae ha. Ka baro kajing mentoi betul nak area nampo bakam tam dari district. Namar mapitit ha nampo jing min don ka auditorium ka bae. Kopian. Nak ta jing dom kam pipa. Dia nak lihat terbatas pamsim itu ditemu bersama auditorium. Kamdi tanam tak kesong pamsim. Kajing mentoi yang pipa bakam tam nak serkar. Kalau betul pok ada kesini, midon ia anut betul belum aktif. Yang ini berkisah. Tinggi pun buka apel di Pulau. Pak niadon di temurun pendet yang neutrium. Lamba lada isar iklan yang ini. Bapak yang art and culture besar pun. Kajing mentoi ya kari proyek kejuri. Kamtam akan nopo. Kemudian mana? Jadi temu yang terdekat kami tang tak senang pamring. Ya baru senang dengkam enong. Kata akan jadi temu ji ban ibu ji pulang. Kali kata terium kami tang senang pamring. Baru hibrid dengkam. Nama mabitit malah pemawi. Hanong poi nyimton kacaka babian nyimton kacaka bahe. Lagi tang itu kacaka. Berdiri sibun ya ka serikal cori departemen kapal keluar penyiram. Hamtam ya imane minister jengi bala berpedat yang tidak jadi temu. Ni kerpat di baru kibayosno. Sumba bu ji doai nam ta ketika auditorium ji na bala pendat bat penjuru lamba kini minister MA jengi lara diploy niram yang jadi temu ji nam ta pa. Boleh sibun boleh sila. Meski kemen hadu kata-kata bahadin sistem duna bagi orang jengok yang ketika cakap posno paham sih kejengli jengok dari menteri Pak Pol dalam ni ada tiga sendan lang dunia lang baru Pak Dr. Barsno yang kalau belum ada lain gue terik ke naik August sama raja lain halor ke city ke Pak Dr. Barsno paham sih kita talk syah ke departemen job textile. Naga benda, ba IT yang kecekah kepada apa pendidikan. Kecekah kepada internet bah, kejong da departemen kepada apa pendidikan. Ba kepada orang semua ba lada yo itu kecekah kalau nak dah jadi betul. Jadi pagi-pagi nak senang kumpa, iba jeduin orang pasang yang keren, yang jadi semua kepada senang betul. But isnokumen bahag tu kapor klem na panslam asniyo ay bisiti maglayo ang phone na kailangan lugaro ya ay kapor bud ila panbet ya kajing let ban kami ban jengo dalam hidup hikmat syakte jaka bakal adon uji keren ba aba ay tu jaka mo habdon ni away pag jaka ban ya kalian ba kabasokan na galong ba sinong do ba sinong ba si kalau keluar berperi yang cakap, kalau semua menit dari Pak Kartuno, kabar live point dari kah dan so, bahkan ini kita cakap berapa pada Islam, kata kumba, iwe point iwe sausan dekat. Di nomor kata, di dari dengan suju jumur lang, dari jumur lang, kalau Islam, dan departemen. Kalau pendek yang kena sama kena kesini, naga dari Mutoi, jom Pak Senong jong gatong